Карыган киленебезне. Безнең иң беренче шитеп токма җыю өчен иң беренче бүген инде бер йомыркадан гына токма җыярга уйлап торабыз инде. Шуннан соң менә салдым. Талмар ясыйбыз. Алла бирсә. Biz ikimiz de şuşma başlar. Şuşma başta indi 2 gün toy itip, 3-nче künde indi kilin aşlar itip, şaytırıp ulu yolga uzattılar bizni. Toylar indi ul vaqtda bir künde indi yaşlar toyu, 2-nче künde indi kartlar toyu dip ataladır indi ul vaqtlarda. Ondan soň 3-nче künde indi kilin aşı. Hazır indi men kalganın kilini bizge tapşıram. Yaş kız ul her vaqtda da kimdir tarafından sınava, ana indi kızına yoki yigitning şiberliginden başlap, alarning indi axlagına kadar, onun bulganlığına kadar neydir bir sınav aşağılar öteler. Sınav ko'z bilan da sınaylar ayımı, alarning gamellari bilan neydir şakka sınıp qararlar ayımı. Mana shu keyin maşa ul ilki vaqtda şu to'ydan so'ng o'tkazila turgan yo'llarning birisi bo'lgan, to'y kunlaridan so'ng o'tkazila turgan yo'llarning birisi. Ham unda endi albatta uning ilki maqsadi bo'lgan yosh kelinni sinab qarau. To'qmash ekanida bunda to'qmash hazırlatıbana sınağanlar. Bunda kelin to'qmashni nechik kiysa, tez kiysa mulani, yo'q qaytib kiysami, butunisinde kuzatganlar, qomirga kerakli ayblarni chekib qo'sha. Endi qo'yib hatta kelinlarining qomirini yaxshi izam ekanligini sanab qarar uchun unda salib qo'yadigan bo'lganlar, baldaq yoki eski salib qo'yadigan bo'lganlar, kelin endi qomirini yaxshi etib izgan chaqda shu aybirni topirga tegish bo'lgan. Arşa rayonu Qishqar avulunda kelin to'qmashi majlisi oldidan mana shunday yig'inlar uzdirilar ekan. Kullarında gül rizq bo'lsin bolam. Kulların gül rizq tutsin. Nishga tutinalar ekan. Bu endi burungi tigi rizq hazırlayib turgan bish tugul endi, no, ismi nish. Sholtirib turgan ishlarga yaramay. Kızım koy. Bakay şuna uzırıp juvabız. Bir yolası şunday, bir atna, eli yaş kelime soğutsa bay yıldırtmıyorlar. Çünkü şoltırı. Tırmışları tınış bulsan için işletmiyorlar. Только rizqini hazırleteler. Mene bize bugün tıkmaş kistiremiz Allah vergan bulsa. Kelin to'qmashini odatda to'yga kela olmagan qonaqlar ham qizning yaqin tuganlari chaqirlar. Bizning yoqlarda qonaqlarni yosh kelin o'zi qarshi olirga tegish. Ya, bir evliyan baba 60 yıl umr etkenler. Ne? Şundan bular birliyat toydular mıydı? Şunu nekşi bulganlar. Şundan hazır toy ederiz. Çakırganlar bular. Olup barışı birisi, motorumda deyər ikən. 60 yıldır yatırganlar indi, haman motorum deyikən. Şundan sonra hazır dedi, alıp barışı bir yaptırağınından. Ne işik indi bu, 60 yıl turgan, ne işik indi haman, şunday məxəbət bulamını, haman motorum. Şuna evi şaq dikkəndə turub, baba yana barğan tügüzübü düzmegen. Babay, şeylərizini xardı ikən. Ne işik indi 60 yıl birgə qındır ikən söz. Nişiginde hamam motorum digeşinden babay başına yağına koyangan bulaydı. Şundan sonra ulan anası sırrı var. İnanın bir şey yok ismini bildiğim Şunu şekilde biriniz sırrını isimlerinizi anlatmayalım. İki yak etiyeniğinizi tigiz görür. Taza bak tanışlık selametlik bile yaşarınız. Kurayım huliyanı. Qonaqlar yosh kelinga turli bo'laklar olib keladi. Bunda yo'la kelashni xo'jalikqa iyalashtiruvni, shulay uq aligi o'runing xotin-qizlar ulushina qo'shiluvni ko'rsatadi. Hozir ko'pchilik oqsha bo'lak edi. Lekin yosh kelinga to'stimal, yo'rg'on, sulgi beru traditsiyasi saqlangan. Sülgüler, muncha sülgüleri, bit sülgüleri, şundan sonra bunday oshyoqliklar indi. Mana elde bo'lsa indi men bir qadrlab tutam. Çünkü indi o benim özümden evi tapşırgan oşyaqlık. 50'de bo'lsa mana şu günga kadar to'qmashlar jeygan vaqtda qo'llanaman demeyimne to'qmashlarni kiskenden so'ng shunday jeyib kiptiraman de to'qmashlarni. Mana bular bu
Искерми дә бу, моны юсаң төсү дә чыкмый. Менә элек ничек 34 ел, ничек 33 ел ничек биргән, менә шулай саклана. Килен токмашы мәҗлесе ул һәрбер төбәктә ниндидер үзенчәлекләре белән аерылып тора. Менә безнең якларда инде ул, безнең яклар дип әйтәм, Казан якларында әлбәттә инде килен токмашы дигәч, бу токмашны килен үзе җәя. Берничә көн алдан ул инде оннарын, күкәйләрен, барлык әйберне барлап куя. Үзем әле яңа гына шушы юла белән очраштым, киленебез. Шушы мәҗлескә ашка саласы токмашны әзерләмәде, ә менә инде кунакларга, кичкенә савытларга үзе кискән токмачларны тутырып куйды. Кайбер төбәкләрдә минем үземнең дә эзләнүләрем булды. Кайбер төбәкләрдә бу килен токмашын нишләптер якын күрше тирәдәге хатын-кызлар җыелып бу килен токмашын кисешергә ярдәм итәләр. Ул инде күбрәк бәлкем шулай кирәктер дә, ул күбрәк кунаклар җыелган төбәкләр бар бит инде, әйме? 50-шәр, 100-шәр кеше җыеп мәҗлес ашы үткәргән төбәкләр бар. Бәлки анда чынлап та шулайдыр. Ә безнең инде 15-20 кешедән артмагач без шушы килен үзе кискән токмашны ашка салдык һәм Инә оныттым. Килен токмашы Коръән уку белән башланып китә. Гомерлек ние менә бу гомерлек истәлектә кала торган, истә торган. Кызым, берегез саклагыз. Әйтеп, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali Muhammed. Менә башлап куйык әле. Тәкыйнә الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وإليك على هدى بربهم وما إلا الأعبد الذي فطرني وإليه ترجعون اتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. Килен токмашы вакытында килен һәр килгән кунакка өйдәгеләргә бүләгеләшә. Яңа кенәр авылында бүләкне шулай ук аның әнисе, әникисе, якын туган хатын-кызлар да өләшә. Бүләкләр белән үзара алмашу, шулай гаиләне берләштерү, кәләшне яңа мөхиткә, яңа гаиләгә кертү ролен уйный. Bu девочка кубрягина. Күрдеңме, Павла? Килен өчен бу ашта иң мөһиме традиция буенча күрше-тирә биләр белән танышу түгел, ә олы, күпне күргән хатыннардан үгет насихат алудыр. Чөнки ике яктан да әтияне тигез. Менә ул Аллаһ Тәгалә ярдәмне рәхмәтеннән ташламасын. Әле әтиянеләргә, әби бабайларга Аллаһ Тәгалә тагы да алда тигез картлык бирсен. Табынга чәй чыгарабыз. Димәк, мәҗлес ахырына якынлаша. Татар халкында күчтәнешсез мөмкин түгел. Килен токмашы да искәрмә булып чыкмады. Һәр килгән кунак татлы күчтәнешләр белән өйләренә таралаша.